Ingdeng krip hi charchi malong Karli akor tepen ingjiraphan kachikimo. Charchim Prisek along Kachikimo along Karbianglong Autonomous Council pen Dongkamukam Municipal Board ahin pen ason ahormu kerondun. Believers Eastern Church Women Fellowship pen World Food Day pen hand washing ajaimek Sadgong along Kedeng. Kardom Adap Abirta along pen nilisami marvelous rong parpi nonarju iktha birta angton pen. Surihini rap ho aningkan Charchim Prisek ahawar angnam pangthek thek lempara arideng pen adai kavya korte lapen ingjiratum apran kedam nang aputhak preni phai crate roxy ani mekri meglang pen parivartan abitungatum melurke kai pen kachikimodam damtang surihini rap ho aningkan Charchim Prisek alamo jongsi nanglinili kimodam polote hem hongthu ani om kecho pok chipadam lim unji puke mathaun evek binong Karbia kaya pan halabang soaningkan kisung awai kangalong lapuson kacetong nang nake mumu kaya pan sita ili tuma purkimu along kaching hona mekri amatsi krengun epin alam binong Karditang kaching hona korte lapen injira tumapan kaya nok bepu mo hempu arnam ahir jume pen longri nang longlok apisita alang li tumapan jongsi mathakrang pulote tirim teram kahenuang thek karbikur pholong dokokpo Pinpur me halabang soaningkan pen piningan kachikimo pona phai lake ingdeng kriplian plengtanglo adai kawe osot hi iler pen chenglok bang plikebra isia bangphu bang piatum apran kedam akar jong rengdok regni pen rong sopi rong sothe kidoge thak dun longji aphan pura parivartan songja bitung pen prenify kret roxy arni kachikimo asai padodam karlitang bang plikebra isia bangphu bang piaphan ingdeng kripli Kachikimo ponalong kahumridun Karbianglong Autonomous Council Chief Executive Member Akihai Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dr. Mansing Rongpiatung Miralek Esang Kapajurpen Mekri Apun Sir Kiglo Teglo Lasuangbong EM MAC Habe Rongasar Mekar Sarlar Pendanglok Kapre Karbi Hampangasong Dimasa Lo Charlie Asong Lapen Aklimangphar Riso Nimsotum Chetongdun Lapu kachikimo ajaimek jodet thengpi aklim ki e anparta maya hongjai kikim jiaphan CEM tuliram ronghang pen MP Horen Singh bia tumarideng along long e somtekang CEM tuliram ronghang pen kapachini pon atengke karliduna bang hubang phia hem asang ho tumaphan edona long sika lak pho atangka kerapa jirpo tongsekot pen alang litumaphan edon pen langnar kep ating piponpo Lasolong Community Hall Kikim Anparta DCRF pen Jiri Pharu Isialong le Pajirpo Lason Thak-Thaksi Aningkanwang Prenify Kret Roxy Arni Karbianglong Autonomous Council Calendar along Holiday Thapon Popu Alam Jak Hai Hui CEM Ronghang Pangdakpon Karbianglong development kora sakhe ami ekinme kam korle he ami hansi bujai rakhi he ami development or kam koribo pariba kam karone ami agbahibo moi puru rajor ba bhaban koribo bicharisu je ঘটনা আছে এটা বন দিয়ে তাই ঘোষণা করেছে মতন এইবিলাকৰ মানুহে দুর্ঘটনা এনে কোনো যা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতৰ এনেকুৱা ঘটনা যাতে আমি কাৰ্বিআংলং তৰফৰ পৰা আমি যোৱাকালিৰ পৰা আমি প্ৰচেছ কৰি 5 লাখ প্ৰত্যেকজন পৰিয়ালৰ কাৰণে আমি সাহায্য একালীন সাহায্য আৰু তেওঁলোকৰ স্মৃতি দিয়াত কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আমি কাৰ্বিআংলং সমাজ কাউন্সিলৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো মেমৰ নাম আছে সেই গোটেইখিনি মেমৰ নামত আমি পূৰণ কৰিম আৰু আজি ইয়াত ৰেয়াৰ হৈছিলে যে কমিউনিকেবল যিটো আজি সেইটো 1 কোটি টকা আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰা আৰু আমি চাৰ্চিং পিছেকৰ নামত তেওঁলোকৰ যিবিলাকে দিয়া হৈছে দুখীয়া
মাইকী মানুহৰ যিটো মৃত্যুবৰণ হ'বলগীয়া আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো আমি সেই এৰিয়াটোত আমি কাৰ্বিআংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা 1 বিঘা মাটি ইয়াত আমি Dipupen camera person Sarjit Katharpen Dikonto Teron Karbi Anglong Live Ingdeng Kripli Charchim Prisek Akisung Kepo Karbi Anglong Aradapan Arniki Ikpu Kehokpon Kachikimu Along Klamalong Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Tim Karbi Anglong Pen Patirpi Ponsi Armu Ongdung Chito Damsi Frini Pai Kreit Roxy Surini Rakrisir Kep Talomdam Karbi Anglong Aradapan Arniki Igmate Ningduk Ning Oi Kachitong Charchim Prisek Along Ingdeng Kripli Kachikimu Along Dongkamukam Municipal Board Ahin Pen Pekar Ompen Chitimalan Kadure Det Aradapan Kanghon Kangjinso Asim Sap Kachipi Dunangthek Akejoy Pen Pipa Jirdun Halapu Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Tuliram Ronghang Pen Kijapon Tim Karbi Anglong Along Kacharabdun MP Horen Singh Be MLA Dr. Mansing Rongpi Pen Kichenglok Karbi Anglong Autonomous Council EM Lapen MAC Lapen Manpeng Kidotum Chetong Dun Rinti Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Penta Lo Kacharli Klim Somar Atumapan Akejoy Pen Kitok Abuhi Akejoy Pen Kadure Det Au Somar Atumapan Pipa Jirte Kangsi Aning Pathepon Believers Eastern Church Women Fellowship Sadgaon Mission Diocese Pen Chipatir Piponsi Hojayalong Kido SOS Children's Village Mate Jangreng Asomar Kalana Lapen Kepacharli Adimalong World Food Day Lapen Hand Washing Ajaymek Padodam Bangso Ajaymek along Sadgaon Mission Diocese Achunbang Reverend Father Thanghau Dimnel Chitong Dun Anparta Pinangan Mission Kijatum Chitong Dun si RDP Dun Reverend Father Thanghau Dimnel Pen World Food Day Alam The Than Pajermi Pon Sister Atum Pen Hand Washing a program Alam The Chithan Pon Derapi Hadak Kido Au Somar Atumapan Kapanong Pipon Kicho Hormu Sang Lapen Dali Pajer Tekangsi Bangso Ajaymek Misen Pen Pichun Pon Ang tanadim sai kachongdat damabang isi kachure meksi keme labang soalam nang keklang lake Bangalore along Asamari so bahini aphan kachenek holopen arengahu kepaso Ador ke thei sai kachuklem anam kilongji aphan pura charne pen angtan hongadim pinang kedam lapuson theglong bonta dim klong chelang pame penle sai chuklem ignon labang so alam ili tumangbong kopi koson lo kachethanang ko Atheke sarlam theki pu oso prak jangtang aphi prak kangthin pu alam akisar sar atum ekethan alam Bangalore along BE security guard asai kachuklem dun Assam ariso banghini aphan security agency Malik Salim Khan pu inoda bangpu kachenek holopen ahir ingtang rak arengahu kapiso puthak social media along chethang phlum anpin Tangte banghini Assamese ariso aphan Bangalore along kopi kosona joinelo ahokpet areng kapiso Bonta kichok che thidungason ke ave Alang litung achiklo abainong atangka kachuhang chot pensi arengahu kesonang Inut ariso aphan kachenek holopen arengahu kapeso thekti kahut inut ariso abang kadjuilo Banghini Assam ariso arong lake Hailakandi pen Karimganj pusi pherang ketum karjuhut nang pachinidun Arengahu kapeso abangphu security agency Malik Salim Khan aphan nep ingnangji pu News channel tinalong kihang padosi arnisi ang bongamat Bangalore police atum nep ingnang cheglo Birta atengke Bangalore along kido Assamese atum pensi lamhoi pidamlo News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren Adap Abirta bangke lapan segang ton iglo domi thakme kardom